teman-teman, ketemu lagi sama aku. Kita berdua mau belanja 50 Turkish lira. Dapat apa? Oke. Nanti aku lihat di sana ada buah apa dan cukupnya untuk buah apa. Oke. Stay tune terus. Sayang. Say itu for Indonesia. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello Matama. We go to the some place. Halo, apa kabar? You know? Huh? How are you? Indonesia language. Hello Matama. No. Halo Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ada bunga, guys. Tuh. Bunganya cantik-cantik. Tempatnya. No. Yeah. Di sini ada semangka. Harga semangkanya itu cuman 5 Turkish lira. Jadi aku mau beli semangka, guys. Ini ada melon. Oke, teman-teman, jadi 50 Turkish lira aku dapat semangka. Oke, guys. Semangka harganya cuman 5 Turkish Now lira. too much bananas, right? Tomorrow I can buy breast, okay? Oke. I think And too much hot, too much. oke. Ya, jadi harganya 5 Turkish lira per kilo ya, guys. Alias cuman 2.500 aja. Karena sekarang lagi spring, jadi emang lagi musimnya ya, guys. Nah, itu buah-buahan yang murah di Turki. Oke. Karena sebentar lagi nyampe ke rumah, jadi aku akhiri sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti aku kasih tahu tentang Turki ya, guys. See you in my next video. Bye bye.